MBF Pyramid, Gypsum Cornice, Filled Fables, Mabwate Double Corner Shelf, a Towel Rack, Scrap Holders, Soap Dispenser, Naboigo Chishawa, Mbabugate, Birengo, Nature Type, Ebinto via Plumbing, Beyonce P, Unabono, PPR Female, PPLT, PPR Stop Valve, Valve Sockets, PRS, Generator Mbabugate Type Jones P, Submissive Pumps, Drill, Mbabugate Type Jonesy, Bench Fice, Meter Saw, Anson Scales, Naboigo Mbabugate Water Tap, Chonsi P. Semeti, Chuma, Water Tank, Water Pipe, Amabati, Type, Chonsi, Emesumari, Noego toka Eyubugachi, ne Yamabati. Nigobago toka Cansons Plaza, aseparena na ya Kisumu Highway. Inchuo Sha Ceramics, Bwego de la Serigurianse. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo and more for $4.50 per month. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Je, unatafuta shule bora itakayomjenga mtoto wako kitaaluma na kimaadili? Karibu Prince Shiner's Royal Academy. Shule inayotoa elimu bora na nafuu kuanzia playgroup hadi grade 5 na ni fully CBC compliant. Katika Prince Royal Shiner's Academy tunajivunia madarasa ya kisasa na yaliyo na vifaa vya kutosha, walimu wenye ujuzi na waliothibitishwa na Wizara ya Elimu, huduma ya usafiri ya kuaminika kuhakikisha usalama na faraja ya mtoto wako, pamoja na ukuaji wa vipaji na talanta za wanafunzi. Mahojiano na udahili wa mwezi wa Januari unaendelea sasa. Tupate katika Jogoo, Stage Miwa, kando ya barabara kuu ya Kisii Nyamira. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0711209846 au 0751190580. I'm Divina Rogers, Madam Director Prince Shiner's Royal Academy. Wazazi wale wametupatia watoto kwa hii shule yetu ya Prince Shiner's Royal Academy, na washukuru sana. Na wala mjaleta watoto wenu Prince Shiner's, pia ninawakaribisha tuletee watoto Prince Shiner's. Na kwa sasa interviews na admissions from playgroup up to grade 5 zinaendelea from Monday to Friday 8 AM to 4 PM. Nafasi zimebaki ni chache, harakisha uandikishe mtoto wako shule nzuri ya Prince Shiner's ili mtoto wako ashine. Welcome, we shine together. Thank you. Prince Royal Shiner's Academy. Education is key. Umwanchwa omurigeria nigona kwariganirie ekionga chinsa 10 ekerere kitari kisatu omutinyo mutangani ubu mwako yoiga o 2026 tosangamo naye aliabereka gwateka korwa imena isko rongo rwagusi elia nenkoro kwa dipo na sanya asense moye bimanyelio nigotogosanga na Vanessa Nyaboke kenda amona intwe goikomwelio tunyale kumanya narari abeire ka gwateka. Omuwaziri wechi semi omoskemi gosi ogamba ni gatebire okuigurwa wechi skuru litukoria Jumatatu na betigarete kobaigo asebono akwaneire okubotukwa wechi besa ochia ase chiskuru chibirioni emerongene nainye elio chigosira free primary education, free
day junior school education amo naboigo free day secondary education buna enchire ya moyo korobya amasomo gocha saboro kiwa. Gotigara sekte yo yechisemi chinga kibono ewiki yeiga aborokiwa bange babwente kuigura chiskuru nigo abarai ao besokire na gukwanera anene kubolia abaiboli gokoromukia asokonekia aborokiwa bonsi kogenda bale ase chiskuru gati yabono mwemisio wode ya Bogusero mheshimiwa Vincent Abuga na boigo oyo kabeire omwemisio mukuru wode ya Bogeka Charles Nyagoto matemwa nigo agotokongia sokomenya abana babono banganaiga umwana airu Mombasa airu Kilifi atigosoma form 1 una ne computer ya major computer ngento ligere libuya keiga as we compete tuna toko genda digital into itabana babantu na digital togochi wacha tufanye kazi ya mzuri chiskuru nko igorujire mambi na mambiende na gochakira next week abayibori murega iga Rusia abana isku iraga aki abana iskuru ogosaba kwa nenda geto basabira ni manyete school fees nenkongu lakini kindly mupange watoto wetu engenchende nga investment yora akore engencho mona no moibori no guhakikisha ngo mwana okirararia iskuru okuna gogosaba kwane. Omo Sub-County Police Commander Ogilgil Winson Mwakio nigo aenekire ogosira kwa ababiria batano asumu basukano wepara asensemo ya Kikopei egotoka chinsemo chia Naivasha emambia ya lero abaiga nigo baumerana no mubasukano yo omotindi wepara koira amagimabo. Kubatakana nebikore byemibasukano byabere bikoena kiwa chinsemo ao nigo abaonchelia kurwa sichiro ya Isiolo baruro kubolia kucha serikali ya county koena kianga bangoiri okwagacho wechiro ye chinsemeyo kubatakana abaonchelia bange nigo bagokora obonchelia ange gosembara bare ne para engana bonegendrete kubeka amagimabo akungu gose akobeka amagimabo asata wenereti kubatakana nemibasukano menge yaberege koena kiwa chinsemo echo chinga kibono baruro kubolia na gosaba bagachirwe chire barusia magima y'abantu para ayegane chingaki amubasukano okolekana emambia ya lero ase kolende omuntu nonyeno yomo ataba gakoumia. Naitwa Getonga James. Mimi kwanza ni chairman wa soko, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ya yale hii imetokea hapa. Ni kwa sababu hii ni Mungu, tutasema ni Mungu, hakuna mtu amesuia lori. Hiyo lori ni Mungu amesimamiza mahali hapo. Tunashukuru Mungu. Tunaomba serikali ya county itumarishe ile soko mara moja, tuigie tutoka kwa barabara, kwa sababu hapa ile mambo ile ingetendeka sijui nini, lakini Mungu mwenyewe amesimamisha. Hii soko yetu hatufurahi mahali iko. Tunataka county government ishughulike vyenye inawezekana. Watuondolewa mama wetu akae safe. Na sisi pia tukae safe kwa barabara, ndio hatuna mahali ya kuondokea hata ajali kama hii kitokea. Sisi sote tunakuwa tumefinyana mahali moja. Lakini kwa leo tumeshukuru Mungu juu hii lori, hii trailer haijakuta mtu yote hapo kwa barabara. Hapa Isiolo
tunaishi hapa Moko. Ajali zimekuwa mingi kwa hii barabara. So serikali yetu ya Isiolo tunaomba mkaweza kutumalizia soko. Kwa hivyo watu wengi wamekuwa wakiangamia kwa hizi ajali. Na tunashukuru leo hakuna mwenye tumempoteza, lakini Musubati oyomo na boigo no mwana ye korwa ase county ya Kisii nigo baumeranete no mubasuka no mubebwe para ase bono bagendete kurwanira obogima bwabo ase nyagitari ya Kisii Teaching and Referral chinga kibali korwa ase omochio bosungu kogenda ase omochio keroka go baikire chinsemo chiri chia gianchere bakaumerana na egari ende yali korwa chinsemo chia keroka gocha omochio obosongo eyarenge ase chimbero chinene engana yerirete ogosira kwoboroso na boigo gokora mubasuka noyo ase chigari chiarorekanete gose chiabete chigotumira emete echinde gotumira gose goturungana gochia ase migondo na kobuna chibando egekore bono gati ya kerori bari baigetororo bagotebanga nigo oyore kuruchinsemo chia keroka arorekanete gose bakagerete koba nigatumigeta mario gotindia kubwatekana n'ichichuba chebinyugwa chiabete chigotoka ase gari yae. Asensemo ya siasa James Omingo Magara oyubo igoro mwana siasa kurosorogongo rwagusi ni gobono abeire oyobuo litangani kabisa gosegeta gosikubuli omogusi gocha amo ase eganga yokomoko boko Dr. Fredo Kengo Matiangi oyue okorigekero kyoburayi bwense asobochori bo mwakoro bosio 2027 ayaigani go ayakwanete litukoria igoro ase eward ya Birongo bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ase omoyega bwebirero ase boigo atebete ninga nabere buya unabono omugusini ganyoreri bagalieri tangani gosiri bagaligiya anene liokobera ase meseria y'uburayi ase boigo abarayi bande baikirane tororo gati yabo omushimiwa Richard Tongi bamwe tokoboko aso kubuli omugusi kubwatesia Dr. Fredo Kengo Matiangi Yona tomwa no musike Fredo Kengo Matiangi. Dadi Fredo Kengo Matiangi work na timu kubwa. Iko mosera kwa mwaega, umusike bya kigima, ikakoba kebe, mutuna kende nkeba. Hello? Yante biga. Pasta yata ngedini tamu ni. Etamu ne amutoje. Ngoko gitamu echo. Wana Matiangi arabe kama ruso kuna mwana abegete. Ata yaba tanya sawa na Ngonye mbe president ya Kenya. Yo gani nyasaye? No gani nyasaye? Ngeso manene mwanja. Wana manene karanje. Matiangi mbe president. Ama ina ata nyasaye do muna anchire. Oyoro ronda bakawa wan. Kani jina teba. Ekerongo ko tebi umaine tibo mobisa. Paula karania bakatenga so abamugo to karubo chinga na barabo na ababe. Bakanga ko iwa kambo ya Paul. Paula kaboli na ki. Yona abero mobiso kango tabio man mbokurura na uvugo to set free. Say the truth and the truth shall set you free. No kenge ndo kama sabile na masabo
barenga nenche bango steba ngango sabera mole fredo kengo matiangi obwanjani bwanya saya bokoreke mora kingama boko mwezi pino omaragu mwanchwa omorigereria oroboti ruo na ruo rogotokorera ekionga chinsa 10 chiabana maragoba okwenyoria chitari kinisato mutienyo mutangani obumwako yoiga o 2026 nigora baganirio botegera liboro buya kurende okoboria gochia asa barundi chipara na baria boigo tuli ase chipara nonye asogotara namagoro tonyare koba maiso kubwatekana ebikore byemibasukano ebinge nigo byabere bikorekana kurwa omwaka omwali obumwako yoera na boigo omuchakano obumwako yo anene chinga kia bantu bakurire meiga yechisuguku bagenderete kwirana gochia chinsemo ao asogo chigoikerana nemirimo yabo gosigoikera ebirengo byemirimo yabo chinsemo ao eliane nkuru kwa dipo na sanya sensemo yebimanyerero twarenge na Vanessa Nyaboke nakonire botegereria obuya na boigo burigereria bwigeta seni kia gatembe tomera ne ankiende omunguru karanche School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Je, unatafuta shule bora itakayomjenga mtoto wako kitaaluma na kimaadili? Karibu Prince Shiner's Royal Academy. Shule inayotoa elimu bora na nafuu kuanzia playgroup hadi grade 5 na ni fully CBC compliant. Katika Prince Royal Shiner's Academy tunajivunia madarasa ya kisasa na yaliyo na vifaa vya kutosha, walimu wenye ujuzi na waliothibitishwa na Wizara ya Elimu, huduma ya usafiri ya kuaminika kuhakikisha usalama na faraja ya mtoto wako, pamoja na ukuaji wa vipaji na talanta za wanafunzi. Mahojiano na udahili wa mwezi wa Januari unaendelea sasa. Tupate katika Jogoo, Stage Miwa, kando ya barabara kuu ya Kisii Nyamira. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0711209846 au 0751190580. I'm Givina Rogers, Madam Director Prince Shiner's Royal Academy. Wazazi wale wametupatia watoto kwa hii shule yetu ya Prince Shiner's Royal Academy na washukuru sana. Na wala mjaleta watoto wenu Prince Shiner's, pia ninawakaribisha tuletee watoto Prince Shiner's. Na kwa sasa interviews na admissions from playgroup up to grade 5 zinaendelea from Monday to Friday 8 a.m. to 4 p.m. Nafasi zimebaki ni chache, harakisha uandikishe mtoto wako shule nzuri ya Prince Shiner's ili mtoto wako ashine. Welcome, we shine together. Thank you. Prince Royal Shiner's Academy. Education is key.